Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na sinduna numit tara marini pangthokadaba State Handloom Expo nilakuthida leba Urban Hata hogdokre. Kurum jare Am-Istv pau meeting tabiri bapum namapu taram okjare pau santok na pizare. Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na sinlaga numit tara marini pangthokadaba State Handloom Expo nilakuthida leba Urban Hata hokre. Geographical Indication Take ki sale Manipurda hangnaba taknare matam ki ahongba asida aikoigi oijaba singdi kalhogdaba yade haina Director Handloom and Textile Ilangbam Jitena haikre. Development Commissioner Handloom Ministry of Textile na sponsor tawraga Handloom amasung Handicrafts ki lamda asigi khangalaba pun stall Humfuna Serugyaduna, Matangta Asigi Tang Taratarit Fauba Pangthokadaba State Handloom Expo Hongtokpagi Thoramda, Directorate of Handloom and Textile ki Director Ilangbam Jiten, Weaver Service Center ki Assistant Director Beauty Mile, Mutua Museum ki Director Mutua Bahadurna Tharomgi Athiba Mitunglen Singh Oike. State Handloom Expo Hongtokpaga Mari Lenana, Handloom and Textile ki Director Ilangbam Jiten Hai. Mela Asti Mafam Asida Annual Calendar Expo ki Makhada Amane. Ministry na Manipur da chahi asigi mela tara pangthokpagi ayaba piragle. Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation da mela taru Directorate ta ama aduga Apex ta ahum fangbani. National Handloom Expo Mumbai gi Navi Mumbai da November da tawgani. Leibag asigi oina government na $1 million chama handloom and textile yuan bagi target thamle. Prime Minister da Leibag singa free trade agreement tawnari base aikoi gi pot thabada tax lawdana bane. Masida tharabati tax lawri daba oibna yamna tharabati hena kanagani. Chahi mari gi tax lawdana mapanda thapa oigani. Masida yaungna ba aikoi hotnari. Export tawba ngamba pot puthokpa ngamba midi lei adubo aikoi gi na indirect exporter oi. Yumlo naba state Singdi branding tawraga trademark hapaga thai aduga export value aikoi da fangde sigi challenge sida aikoi mela khakta natana aikoi gi asengba masak ngak taba yade department na GI tech product Karagasu long nabo honare GI sale ama hangnaba tawri kaungna gi GI tech long naba final hearing tawkre Kauna craft fine GI fanglagani. Aikoigi polam export obada standardized oina puthokpa tangai fade. Masi aikoida yamna watli. Aduna bulky order lakpada piba ngamloidra haibiki nungaitabale haiki. Population wise yang matam dai ko gi pisabi masing yam leiba aduna Bharat Sarkar na 2030 mathang gi next sahi mari sida $100 billion mapan lebak ta pisalonsa helong gi product handicraft product jut kumba limon guma mayam then koi cotton silk textile ki production asi garment material production si mapan lebak te jon bada akoi $100 billion target tawgadawani haibasi government india gi adum policy ma gi makhara changel lakpasita $100 billion se masida akoi gi su saruk khara yauna ba haidan akoi ganna policy plan tawjari topa country da topa state ta akoi pot mayam sing ji yon mangam ba taragati state ki economy te su haigalakani pisabe lunsa tawjari ba mayam panamaki sinbam ta su agong ba lak galona na income ju automatically hegalakani Forest Department Government of Manipur ki matengal loinana Royal Academy of Science Kongba Association of Am-Istv kapun na sinduna Ningol Van haina mingthonba tree plantation drive ki thoram school asigi campus Gangapata pangthokre miyam the environmental awareness pinaba afforestation toba hengatnaba amasung mahirising da environment ki wakhal loksing hena lehenaba pandam da pangthokpa tree plantation drive aduda Chief Conservator of Forest L Joy Kumar DFO Central Forest Division Bikram Suresh Nade, Royal Academy of Science Kongbaki Principal and Fimen Devi na maru iba musing oina serugya kibaga loinana school asigo oja sing amasong mahiro sing na serugya ki thauramado gi manung channa school asigi campus ta u makhal kharagi chara sing thaki u thabagi thauram aduga mari lenana Chief Conservation of Forest L Joy Kumar na u macha thariba sing ase hinghanna bahotna ba yamna mathau tai climate change asi thengna ge hairabadi malem de hingliba ikoi khudimangna thaudang longminaga dabane environment kanbagi ihawasi nupi singdagi haubani haujiksu environment kanbada nupi singisu achoba thodang lei haiki
ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ 1,000 ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯎ ꯊꯥꯁꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯕꯟ ꯁꯦꯝꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯃꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟ ꯃꯁꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯥꯡ 3 ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯊꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯇꯤꯌꯔ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯩ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Leiren Jewelers na puthokchari Mega Monsoon Sales. Adongi imung manungi ahongbo mamalda sana lepangamnaba meshina saba sana khudimata supnatagi chada ama making charge khaktada lawiba yaragani. Maphamna Sega Road Thogdaba Boklaikai Imphal West. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ KM ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯃꯅ ꯏꯪ 2023 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯃꯤꯔꯥ ꯚꯌꯟꯗꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ MBMC ꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯔꯥꯙꯥ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁꯔꯃ IAS ꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ MPSC ꯅ ꯂꯧꯕ MCS CCE ꯏꯪ 2022 ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ KM ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯏꯪ 2023 ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭रोटो क्लस्टर हाइना मिंगथोनबा चही बिलियन 12 गा गैलेक्सी पुथोकिबा खांगाबोक अवांग लेकाइदगी डॉक्टर लाइश्रम रोनाल्डो दा खुदसेनकी KM मेमोरियल स्पोर्ट्स अवार्ड इंग 2023 की मना इंगोरोक मखा लेकाइदगी फुटबॉल 5 साइटेशन अमदे सर्टिफिकेट यावरी लोइशलकपदा मरोइबा पाव मुकना पिजरी Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na sinduna numit 13 pangthokataba State Handloom Expo Nilakuti da leiba Urban Hata hogkre Hauzik Fabugan Am-Istv na sandokchaba Manipuri paw matang sa loizare mireng tabi bupumna ko amukana karunjare